mwen ande, mwen tou fwet de yo vin jim vin ben. Sa lop, kon lop yi fwet la. No, li ba fwet, mwen tram de la den. Fwet ou, kon wan ap drum le ya. Papa bi nan ale, wet nan do a pale de di. E foman moun naka ou fo, yo fo ba remed lo. Sou moun pa an sou a moun naka mwen de, e ba moun chwazi bed lo pou kot mwen. A vin diye moun naka mwen tem bed lo wa. Ouwe, e pou sou moun goja ou flime doz. Sa lop, pou men gi flime doz. Ou vle bouje. Dat map chèche ou? Madame Safou, dat wap chèche mi sa mbole pou, mbole ket bay pou. Wel konet dam sa, Tibe Sal? Nde konen, mba konen anko, no mwen mnen, kote mkon madame nan. Tibe Sal, ou djoupa konen? Mwen men madame tawel nou djoupa konen, oui? Ki ete madame tawel ya? Ou dat map chèche Tibe Sal, ki koto ye? Obeze kon kote mye, sou moun, obeze konen. Ou kon se zivi? Ou beze kon kote Tibe Sal gade? San pri souple ou jen fome ba, avon map pale nou? E Tibe Sal ou ele? Ebyen oui, din bi kote nye nou. E sou beze kon kote nou gade, ton le nak monte suiv nou epi wawa kote nou wale. Se zami nou. Bon sou kon pam si moun pat kon se kan nou sa nou? Men di pen kwe kon gade dis kote nou yo ou vin pile nou? Ou kowe, pale ave mal la pou we. Si plesi nan ale donde ou bay madame nan et dos di chot flime? Sa koman deti moun kwe kan reji? Bon Tibe Sal bat kwe kan pou sa nou?